Pozdrav svima, danas pričamo o mitovima autoozvučenja. Prva stvar koju moram da spomenem, to je kondenzator. Znači, bukvalno, po mom mišljenju, bacanje para. Zašto? Obično na kondenzatoru je upisano 0,5 farad i 1 farad, a u stvari, ako ga sečemo, unutra bit će samo ili prazan prostor, ili neki metal, ili beton i ovakav kondenzator. Znači, bili su eksperimenti i mi ćemo raditi posebno video o kondenzatorima i ako, na primjer, stavite lampu kao potrošač pored njega, ona će raditi samo maksimum 1 sekundu. Znači, bukvalno nema tamo kapaciteta i nije koristan u smislu vataži. On može da bude koristan samo u jednom slučaju, ako, na primjer, imate neku problemu sa alternatorom, onda radi kao filter, ali opet, to je samo mali procenat slučajeva kad on će spasiti situaciju, u većini brojeva beskoristan u nikakvom smislu. Znači, samo možda za styling, da bude nešto u autu lepo. Ali za koga to lepo, opet pitanje, ali ponekad vidimo to i na skupovima i tako dalje. Tako da nemojte da trošite pare na to. Drugi deo mitova je kablovi, baš je velik deo, iskreno da kažem. Znači, prvo od čega da počnemo, većina od ljudi ne razlikuju šta znači aluminijski kabel i kako on izgleda i šta znači bakarni kabel. Iskreno, lako da, kako da kažem, pogrešiš po izboru kabla. Na primjer, kako mislite, ovaj kabel, on je bakarni ili aluminijski? Ja bih ovako rekao da je bakar, ali dok nisam uzeo ga u ruku. Odmah što mi prvo ide na pamet, baš je lak. Znači, bukvalno nema težinu. Ja sam navikao da je kabel nešto što ti osjećaš baš u rukama. Teško da to vama sad, kako da kažem, objasnim, ali on je prvo što je lak. Drugo, znači, nema veze što izgleda kao bakar u ovom delu s polja. Bitno da ga vidite u žicima po sečenju. Znači, tu odmah je vidljivo da postoje neki bijeli stvari unutra ga. Znači, nije full bronz, nego ima je neki delić gdje su bijeli žici. To je zapravo aluminijum kabel. Znači, i koja je razlika, zašto je bitno uopšte da razlikujemo bakarni kabel i aluminijski kabel? Mogu da kažem što skoro bakarni kabel skoro 2 puta više efikasnije nego aluminijski kabel i naravno rok trajanja bakarnog kabla mnogo više, zbog oksidacije opet. Aluminijski kabel naravno ima svoje prednosti. Prvo je cena, ne znam, možda 3 puta jeftinije nego bakarni kabel. Drugo je opet težina, zbog toga ga koristi za struju kako da kažem, između gradova i tako dalje. Znači, ali za nas ove prednosti nisu baš bitne jer mi radimo kabel jedan put, možda 2 puta ako promijenimo sistem u životu, u svom automobilu, u većini brojeva. Opet, ako ste znate od početka šta želite. I zbog toga dalje je bitno da potrošimo u početku, ne znam, 4.000 ili 8.000. Dalje to je na dugom roku toliko bitno jer dobit ćemo 2 puta više struje i mnogo puta više rok trajanja. Tako da odluka, posebno moja odluka, da ne koristim aluminijski kabel u svom autu. Još jedna velika greška i veliki mit od kojeg mi boli srce kad to da čujem, jer to je bezbednost, vaša bezbednost vašeg auta, to su osigurači. Znači, baš je retko da vidim čovjeka koji zapravo zna kako koristiti ovaj deo audio sistema u svom autu. Znači, prvo, svrha ove stvari je bezbednost vašeg kabla, posebno naponskog kabla u autu.
i morate da ga izaberete po specijalnim tablicama. Ovi tablici smo spremali za vas specijalno na našem sajtu loudshop.rs. Znači, možete da uđete tamo i odmah vidite tablicu, bakarni kabel, aluminijski kabel, njegov prečnik i koliko mora da bude osigurač na njemu. Opet to zavisi od dužine kabla, ali u većini brojeva mi koristimo 5 metara kabel za plus. Tako da prvo što morate da gledate ovi tablice. Na primjer, za kabel od 50 kvadrata, za bakarni kabel 50 kvadrata dužinom 5 metara, treba nama 200 ampera osigurač. Ja bih preporučio da koristite ANL osigurači jer su veće, više površina i dobro su fiksiruju sa šrafovima. Ima i manja vrsta ovog osigurača, se zove mini ANL osigurač. Isto nije loši osigurač, samo pazite kad stisnete kabel da bude sve baš dobro fiksirano. Osigurač koji nije preporučen da koristite, to su cilindrični osigurači, oni fiksiraju samo pritiskom, bez ikakvog šrafa i to nije ozbiljno, nije korisno i nije bezbedno. Gdje bitno da stavimo osigurač? Moramo da stavimo ga u kućište 10 do 20 cm od izvora struje. Znači, na primjer, ovdje je akumulator, ovdje stoji kućište, stavimo tu osigurač, tražimo pre toga koja jačina osigurača mora da stoji i dalje ide kabel na vaše pojačalo ili slično. Da li uopšte osigurač ima veze sa snagom vašeg sistema? Uopšte nije. Znači, samo ima veze sa snagom vašeg sistema koliko je prečnik kabla za struju. Znači, što više staviti, to bolje naravno, ali opet sve zavisi od odakle izvučete struju. Znači, da li koristite LTO, da li koristite akumulator, koji je alternator i uopšte gdje je izvor struje. Na primjer, ako kod vas stoji 10 paketa LTO u GPK-u i koristite 120 ampera alternator, onda bez veze da stavite više od jednog kabla 50 kvadrata između alternatora i LTO-a u GPK-u. I sve zavisi, tako da mi preporučujemo da ili da što više radite obuku ili da pitate nas. Mi smo otvoreni za pitanje, tako da ako vas nešto interesuje u tom smislu, slobodno pitajte, tu smo za vaše pitanje.